Karibu mwanzani mtukufu mzee misajaja, wajibu amani uchafu mabaya zitidavuja, ritubu muniani wakufu hidaya karinu ruja, risibu matamani ya raufu yanzi ruyunguja, ritubu muniani wakufu hidaya karinu ruja, risibu matamani ya raufu yanzi ruyunguja. Ramadhani hajana furahana umoja, ibadani bujana mizaha zitikahoja, Qur'ani duja wasiha wa daraja, Rahmani utuja wasiha wema natija, tabibu wa imani na wakufu wania ukenenja, adhabu ya Rabbani kana kifu yashiyati kankapija, talabu ya handani wadili furumi ya urensi puruja, kutabu jamaani remsifu nabiya mwendana huja, talabu ya handani wadili furumi ya urensi puruja, kutabu jamaani remsifu nabiya mwendana huja. Ramadhani hajana furahana umoja, ibadani bujana mizaha zitikahoja, Qur'ani duja wasiha wa daraja, Rahmani utuja wasiha wema natija, adabu mtanani itikafu wenjia utawe ajuja, sababu za umani zitajufu kinayanishuwa waja, hijabu nduwizani ya urahafu nyake ya ukija Khadija, ratibu Ramadhani wamswarifu tabian jema siraja, hijabu nduwizani ya urahafu nyake ya ukija Khadija, ratibu Ramadhani wamswarifu tabian jema siraja. Ramadhani hajana furahana umoja, ibadani bujana mizaha zitikahoja, Qur'ani duja wasiha wa daraja, Rahmani utuja wasiha wema natija, Ramadhani hajana furahana umoja, ibadani bujana mizaha zitikahoja, Qur'ani duja wasiha wa daraja, Rahmani utuja wasiha wema natija.